Omwanyumuri no gosemeri kwane bune weekend yawo nerit kuria Jumamosi nigere entwera rumono asondo nse soberede anejinga kichini kukwale ne SMS itu ya mangana mayeri ngomanyina rali atwende kusangel kuria kete goikaboniga no kuboli kwano nyaro kubamo na inchi goikomorinde ngomanyu ayoma na mankinyurana nabakwenda kutubwati asensemeri mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News boiga sensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo nabo to tweet @Ndizi TV News nande nabo gosange karangeri kyao gwetera se namba eyera seskini ya igora wende tokenyora senjera engikiranugo kabamo na inchi goikomorio ona botambe iretariane Brighton Makoli. Ekero bono tuenderete kweria ni gocha sobo jorio bonne bwo mwako yoiga nigo bono abakenya banyarire bagosemiwa guchiko bachora barai bari baranyare bakoreta monjorori gose baranyare bagosira umurembe anekero baburiuna barai bari baguchochoro wikababe bari bamwoboeto monene nyasaye korengana muna nyasaye nero gochoro murai gocha sensito ya Kenya nyasaye niga koretaki achorete abantu baguchwaka mafuta ni ntwe endete ko batebiga digererie line up ya presidential monyoroche kababantu abayiweri gogese nyasaye mochore omontorie nyasaye gikokorega sinere ekero mura iwere lyogiriria mochikorie na maisaya aina kawaida motumeke amaiso akemoika nari mura chore omonto nyasaye atagete egere oinyasaye neragachi gokorega asi kurwa sare wochase more egekoro iniga uchikoba ekebekerero monyuwete onye ne president bonyasaye ingo onye ne governor bonyasaye ingo onye no mo senator bonyasaye ingo onye no mo county rep bonyasaye abantu bari bare no barema nabaro nigo bono bababoliria abana siasa kubanyura asokobeka emeroberio ya bene anene eri gochiko bagenderia no nekero bairire birugo bya siasa kusibirugo byoburai asomwa koyiga nigo bana bateruna nigo banyare bakwebwa samatuka mange anene no ana semesangano au nigo abantu bare no barema bakwebwa kurende nigo bana bababoliria abana siasa kubanyura na kubeka emeroberio ya bene eri kubakonya bona barabwo na banka montonde bwensi bwatabalemavu abana batari koiru skuru abana ba nkarenga bagucha gokonyu na inu abayiboli babo abana ba mutete bachwikaransa siji street town yari bagosabire jiskuru cyabo nchirororo nkimutako bayira libaga egento tutagete no opportunity tonyore libaga tonyore semi toekonye nkorike mami taringane tingo saberere ntaete nkorike onkorere gas sawa sawa igoto elibaga andonse sumokutanore manyanga people living with a disability they preserve a chance to speak erenkorigere libuya bo barache yeito togo chakera no enkorwa somo gambe Vincent oise komobolia assess location ya obaracho abale mavumbarenga tamanyiti usenekene aya ocho mwe msienera Ibrahim nguvo abale mavumbarenga bali bo baracho ward takoletiki aya ocho mwe mpi oyorobo niga oise komobolia bale mavumbarenga bali nyali bali chachi takoletiki bono nama ya konyorere iga intunto tamanyiri intuntoli ase constituency ya nyali bali chachi. I mean, we should be fair. Bila hiyo kijana ameongea juu ya people living with disabilities. Ama wanasema the people are able differently. Hiyo ni kitu kila mtu niliona mmenyamaza nyote kabisa kabisa. Why can't we help such people kabisa? Na yeye amesema vizuri hataki umsaidie akuje kukuomba. Wewe mpatie haki yake na alisema hata anaweza kukupatia kibarua yeye mwenyewe.
Abakenya bali batariri kibuna bakichikura nigo bono bagendete gosemiwa na gosegetwo na banyara bagwesokia na kwirikia asentunde ya kabere agenderete korengana muna bina batagiti guchora barai bali bararete amagendero na monjoro ya sensito ya Kenya guiko montanyarga kwirikia buna omwaki kuronyero buna ekiombe kya IEBC nigo kyara libene buna gochaka itariki 17 na bere chichieta nigo bono ya etaba Kenya libagaria bene eri kwirikia buna abakichukura irina bara chikwa kachikura mutienyu kyan chitariki kyando mutinyu gatano gatatu umwaka oyo igaigo niga abantu basemiwe gwesokia na kwiriki buna bakichikura soka gwate ekura yao na renguba yao gwate ekura yao umuntu akoreta chibesa chirochio chibesa chochi bekamuno noni njera onyone chire rando ndetere ndi nje lakini omanyanga echine chiari tukirimo. We want things that are sustainable kabisa. Ikifika siku hiyo vile mnasema saa 2 asubuhi, wengine saa 12, hata kura zianza kupigwa, tumepita hiyo kitu. Chisemi njitakere gosirwa imeyense yeito ya Kenya eriko ba amabaga aborokiwa amona aborokia chinga kichinyororo eriko roberia emeroberio au ime ya jiskuru ka okwana litko ligoro ekiraikiranete omoyega wo kuigora ebirasi ase skuru yobunyagitari ya Moro monogeri bwebungene Justin Muturi nigo bona atebiruna chisemi na bajitakere gosirwa eriko mu kibirengo b'ichisemi imeyense yeito ya Kenya. Must invest sufficiently tufanye tujue we must first of all begin by knowing how many schools do we have, how many public primary schools do we have, wanafunzi wale wako kule ni wangapi, na walimu kwa sababu lazima we must also invest in teachers. Tujue yes tumejenga shule, lazima pia shule tuipatie walimu wa kutosha. Na mimi mambo ambayo inahusu public education and public health niwaambie watu wa Molo na Elbagon in particular, it's very close to my heart, so close to my heart that hiyo mnasikia nasema hiyo na kwa sababu naomba kura yenu mimi mambo inahusu afya ya mwananchi, elimu ya mwananchi, because we must make sure that watoto wetu watapata nafasi ya kusoma hata kama mzazi ana uwezo wowote. Ase chinga kechecho nigo boigo omobunge omonogeri bwebungene ne Justin Muturi hanyarete kaote abuna abasaye mbatakire kwegu libaga libora ya sensito ya Kenya satebete buna abarai gosaba saye bari banyare bakoba abarai ya sensito ya Kenya nigo banyare bakoreta amonjururia manene ni chobisi banyare bakora emeremo nigo banyare bakwimuki ebirengo bya uchumi gose ebirengo bya bokoreri meyinso yito ya Kenya sibona atebiruna nanda abasaba mbatakire kwegu libaga liabene asibirugo byoborai au imeyinso yito ya Kenya. Keep saying that hata kule kwa serikali kuu, if we want to see change in this country, we must tap the youth. Mheshimiwa KK, I always give example ya our first president, Mzee Jomo Kenyatta. Ukiangalia ile cabinet alikuwa nayo, akina Mwai Kibaki, walikuwa vijana. Akina permanent secretary akina Matiba, they were in their early 30s, late 20s. But those, akina Tom Mboya. But those people, mzee alikuwa pale kazi yake ni kuangalia vijana wafanye kazi, wanafanyia nchi kazi. These people are capable of dreaming big for the country. These are the people who are going to transform this country. Sio kama mnanielewa? Wakati nasema hii ufisadi umekithiri katika nchi yetu, wale watu ambao watatusaidia kupigana na hiyo is the youth. Because they want to create a country where everybody has opportunity. Una enjere ya moyo kubainyora abasibwa nigo bono abantu bali babwate omoyo muya bachiete guika ase chera ya wahita imeye mwingi
county ya Kitui ase baikaranete na gusangana abasibwabu nigo nabo banyoteri bagali nene na goteabuna na barabu nigo banyarire bakonyora monchoreria manene kero baendete gutwara gusiko bane gesibo kiabo ase echera iyo nigo bono batebire buna mbachi guonchoreri gose nigo baonchorerie anene kero baoju kore gesibo kiabo na gocha ase chinsemo ao gose gocha ase chinga chiabo. Kwa majina yangu mimi naitwa Peter Nsoka Mwinzi kutoka Mwingi Chanika sub location. Niko hapa Mwingi main GK prison nikiwa kama mshukiwa. Siku ya leo tunafurahia kutembelewa na CEO na wageni wengine na reporters kutoka pande za Mwingi. Na tumeshukuru kwa sababu sasa tunaendelea na sikukuu, kila mtu amekula ameshipa. Pande ya jela hakuna dhuluma, serikali ya jela inatundumia vizuri. Isipokuwa pande ya koti tunaumia. Ni mfungwa, niliweza kufungwa mwaka wa 2013 ikiwa nimeshikwa mwaka wa 2012. Niliweza kuletwa hapa kwa makosa ya defilement ambapo nilikuwa nimeweka mtoto wa shule mimba, ikaniweza kunifunga miaka 20. Na kutoka hiyo muda yote na kuaga jela. Kwa hivyo nawaomba msione kama sisi tukiwa jela sisi ni watu mbaya, sisi ni binadamu, sisi ni watu wanarekebika. Ningependa sana nikitoka mahali hapa gerezani, nikienda pale nje ningependa sana niende, mimi ni mwana acrobatic, ningetaka niende nipate watu wanishika mkono niweze kufanya kazi ya acrobatic. Nikuja hapa mwezi wa 3 2021 na for the time being nimekaa hapa kwa nikifurahia hapa. Ingawa nilileta hapa na makosa ya studio. Na siku ya leo nimefurahia sana kupata wageni. Ekero ikiama kia nisikitinene na morai wikiama kimusali mudabari kenda gukora maariganio ase ensemeri ya Bomas of Kenya somo sangano oba monene litkuria mambia nigo bona bakenya bakanyiririte anene ekero morai wikiama ekyo anyartika oteabona litkuria mambia narira chugukwana amangana amakongo gose narira chugukwana igoro yekiama ikikorende nigo bona mugabana ofiga Wilberforce otijiro anyarika koborio morai wikiama KNC musali mudabari osoa asobo mobwasimio umoja iliko genda yense yeito ya Kenya utijiro nigamuburi buna nonye musali oganyire asa matuko amange nande nerebuya anyaraga komwari baga muraibwe kya magyode mrero Raila Amolo Odinga anyaraga kogenderio buraya sense yeito ya Kenya. Mimi tuko kwa azimio la umoja, na wakati huu mkiangalia vile tunakaa tunaelekea kuingia kwa ile nyumba kubwa. So kama watu wangu, mimi namwambia tushikane pamoja, tuende mahali ya uongozi iko, mahali ushindi iko. Usipigie mtu kura kwa vile hii ni mtu yangu tutaanguka naye. No, msianguke na mtu. Sisi tunataka kushinda na mtu, hapana kuanguka na mtu. So mimi namwambia watu wangu wa Mzunguti na watu wa Vihiga kwa jumla, to support azimio la umoja ambao italeta watu wetu pamoja. Hata ndugu yetu Musalia Mudavadi ni kijana wetu, tunapenda. Si mnapenda Musalia? Si mnapenda yeye? Hata mimi napenda yeye. Ni kijana yetu na ni kiongozi wetu na tunampenda. Lakini lazima tuwe werevu. Tukiona mrengo wa maji naenda pande hii na wewe unataka kwenda pande hii nyingine, si utawachwa? So sisi nataka yeye akuje pande hii. Pale sisi naona mwelekeo ndio watu wanaenda. Akuje. Kama amengoja miaka 10, si anaweza ngoja miaka 5. Ayunaro na kwarianiri chinse jiga korende nyora na chikoraga chinsa 14 na SMS magana mayende ngomanyi aliandate guhatika ime na isko ya gusinyora na bako enda gutubwadia asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News paigo na bako to tweet @Ndizi TV News nande na bako to mekerengerkia gwetera ase namba yera se screen ya igorabu ni ongo go sabonya go twaro buliri uye nyora na litkuria lero na ligo chikotwa ojuko nyora na babu mukongwe asomoroberi orumba ongo koretera le chingero cherumba ikagetaria gekero nasoke kurwa nerengu yariganie lindanya gukoretera chingero cherumba ongumerero na babu mukongwe indanya gukoretera chingero cha arumba nyorana na chikoraga chinsa kianda chabona mubaso no chikonyorana na captain 001 asomoroberu wechikosolia amo nabakosolia iko twarubuliro bya kero endete kuri ranch yao kwarura ase kanisa na abandu baendete kuyarigania goje kanisa litukolia mambigo twarubuliro bya bona botambe lidariane
Brighton Makoli.